America is back. Real Voice Channel da dombu amokhanna taram doksinjari. America ki President Donald Trump na haiki America is back. Hanagi America handuna lakne. Donald Trump na ahan bo oina US Congress ki speech pi bada haiki bani wapomase. America ki golden period hojik haure amasung masina ahobani aikoi 43 days asida tawriba thabak thauram mayam ase atop government pan ki basingna chahi mari natraga manga da su tawkhidri hojik America bu that pangam loi haiki masiga loina Donald Trump na openly Zelensky ki chithi su paraga miyam tahan ki aduga haiki Ukraine America ki wa yadabi aroi aikoi na makoi da thamba mineral ama ki wafam su maduki deal dawna se haibse masi makoi yadabi aroi amasung kanadrapa lan ama hojik chathari se Russia ki makoi marakta masi solution da bi aroi peace ta product bi aroi Zelensky handuna aiga aikoi ga wari sabaki ready oirakani haiki Donald Trump na Myanmar da business ki tycoon oirapa prithvi khwaidik ina khulaba Elon Musk pusu yamna thagat ki hairi mana America pu nauna awang pathak ta pukhat pagi da bukta hodari America ki kharcha amama atopa da piri se masika pagi tamakta amadi America ki chawkhat pagi da bakti am kan hone aduna America ki space amadi atopa sector kaya da ma ki contribution yamna lai amasung mai amda kanna thabak suri maduna ma ki izzat topam thoki ma tasengna war to praise oini haiki side amada Gaza ki matang da Gaza hanna karam the same gani haibista Egypt na plan ama thamkrabani 43 billion US dollar adugi senpham Islamic countries singna khaigat naraga invest tawraga rebuild tawraga Gaza asibu aduga Gaza da laiba mi sing Gazian zairo mokhoi singbu hana thamba war to khallaga reconstruct Gaza tawba resettle the mi sing asi wehanba reconstruction ama tawba ga loirana masigi wafam se Saudi Arab na lead tawra puthara khibani amasung Saudi Arab na masigi wafam sida prithvi ki country eteni support topium thoi haiki masigi wafam sida Saudi Arab na amuk hanna khanna tawri amati masiga wafam sida nungaitriba haibu Israel amati America na wafam si yaningri hairi Egypt ki plan bu support tawning da wafam haibu country anisina mention tawi so Donald Trump na lakpadiki tariff ki web ama purakibasina prithvi the trade ki war ki sakta ama lakhan kre Mexico Canada already masigi tariff as impose tawkre hojik China da su masi already palapani amasung 2nd April lagi phajana amuk palagani China yanmak hot ni masigi matang da America ki decision asida masina loidri tariff ase India Pakistan da su thomjil lakpagi wani 2nd April aswai dagi chatna pagi wani masini Indian company kaya ngakthi chapaki ofam ama mention tawdrakle 2nd April dagi India da reciprocal tracks thamkragani US ki Trump na haiki chahi kya dagi atrai country singna America dagi yamna kanaba lawkre masi hojikka yamna yengdana lai yaroi America ki pota thamki tax adumna atrai country sing da su tax chap mara thamlagani hairakpani amrom the Trump na counter terrorism ki fight tawda Pakistan help tawi haidra Pakistan bo thagat ki hairi masjidda Shahbaz Sharif na haiki hai Pakistan as a counter terrorism fight tawm ki damta yamna akan ba khongjang am changtura lakpani amasung masi hotnabada counter terrorism ko laknabada ngasi phawta mokhoi gi nagari yamna sikre haiki hairi hojik Bharat tax tham ki basina India ki company ka business to trouble face taw ki wapamens tawnarakle hojik game nungairakli basina China gani America ki tariff ki akan bo web ta European Union ki country kya su face tawri masigaloina Brazil Mexico Spain masigaloina India amadi atoi countries kasu yamna masig tension ni adubu as hairibu countries sing asiwalona tri reaction laktri but han boina China tumina laitre China na counter to hokre hairakre na koina pukalakli ba plan do khoi loina bhaptai tax thamgani adu thamgani ada thamgani haidra ai khoina chakolakli ba asida yangsin pani kalak pani not other than this aduna trade war na te kari war no karamba wedano sok na si hekta thengdari hairak khairi China na masi China ki embassy America da lai ba aduna tweet torak pani hai any type of war trade war relation war any war China ready ni and how the sok na ready ni hai khairi aduga Bharat ki matang su Trump hai kre Bharat na 100% tariff US ta thambani na ekoi su mokoi ki poche thamgani haidra India ki reaction laitri but China de hai kre hojik China am the America khara din lai khai na rakani America ki tariff
की ट्रेड वार असिदा नेशन क्या प्रॉब्लम ओइदोरिबसिदा ओपोज तौबगिदमक्ते मेन लीड तौरलिबसे हौजिक चाइना नै एक्चुअली अमेरिका हौजिक चाकपनि चाइना द मेन ओइदि चाइना द चाकी मखोइने एआई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड दा चौखतुना पृथ्वी असे टेक्नोलॉजी की अमेरिका की टेक्नोलॉजी ना उपकनी लोकनी खलमनि अदुबु चाइना ना मसिदसु वकोक थोंख्रे मसिका लोइना चाइना ना पुथोकलिपा खुचु खुलाई कयादंग अमेरिका ना पुथोकपा सिंग असिगा मानरकले तम 2030 यौबददी चाइना असे पृथ्वी की इकोनॉमिक द क्वाइदगी चौखतलबा अमति चौखतलबा कंट्री ओइरकनी हाइरि मसिगी फिवम सिंगसि उरका अमेरिका ना चप्पा होरकपनि अदुबु हौजिक तारीफ की वेब असिनि याम कन नैनरिसे मरम असिना चाइना अमति अमेरिका की मरक्ता खरा टक्कर तौबदो खरा नैखाइनबदो कोई म्यामदा उ फंगनी अमरोम द डोनाल्ड ट्रम्प नवागी प्रेसिडेंशियल स्पीच दा पाकिस्तान बु थागतखिबा अमदी इंडिया चाइना ब्राजील मेक्सिको कनाडा अमदी अतई कंट्री द हुल्लग हाइखिबा यूएस द मखोइना थमदुना चही क्यादगी लाखलेबा तारिफ असे फेयर नत्ती 100% मथक्ता फाउ थम्पयावे अदुना 2 एप्रिल की रेसिप्रोकल तारीफ टैक्स असे थम्बमनी मखोइना तौबकुमदा अखोइसु तौबा ताबनी हाइबसी यानमक डिस्कशन की मतागनी हुजुजिकता मसिगा कोरोना पाकिस्तान बु ट्राम थागतखिबसी की रीजन करी नो मसी हाइबता 2021 दा अमेरिका की फोर्सिंग अफगानिस्तान की हलकपा तंजादा बॉम्बिंग अमा तौखी मसिदा अमेरिकन फोर्स 13 अमदी पब्लिक अमदी मखोइ की सरकारी मीसिंग खरा सीखी मधुकी बॉम्बिंग अदुबु एविकेट बॉम्बिंग कवी पाकिस्तान मधुकी बॉम्बिंग अदुगा चेनब मियोय तो फागतखरे अमदी अमेरिका मियोय तो पुतोरिसिने डोनाल्ड ट्रम्प दा हाइ मधु मॉन्स्टर दु पुरकली अमसुंग मधुकी नुपा अदुबु अमेरिकन जस्टिस की ट्रायल नंगबा तागनी मसिगु वासिबु ट्रम्प दा हाइ किबनी मसिबु अमेरिकन हिस्ट्री की चौरबा एट्रोसिटी हाइना मखोइना लवी अदुगा फापतना पाकना हेल्प तोरक अदुनि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रम्प थागतखिसे मसी 2021 दा काबुल की एयरपोर्ट दा सुसाइड बॉम्बिंग ना तौहनखिबनी मसिगा लोयना मसिना 2021 की वारी ओइरे अदुगा ngarangsु पाकिस्तान की मखोइ की मिलिटरी बेस अम सुसाइड बॉम्बिंग तौखरे मसी चेंद्रक ओइरमगनी लोयना चेंद्रक ओइरमगनी मसिदा मी 39 मा सिरे मी कयामा इंजर्ड ओइ अदुगा याम सत्थीबा सुसाइड बॉम्बिंग ने हाइरि पाकिस्तान असिदा टेररिस्ट कांगबु मखोइ गवर्नमेंट असे यानिंगबु कांगबु ना मथंग अटैक तौरे ngarang isi recent attack ne amasung mi 39 फ्लैट सीबनी मी कयामसु सोकले हाइबगी पावमा लैरे मसिगे लोइना मफमना हौजिक अफगानिस्तान अमदी डोनाल्ड ट्रम्प मीन्स अमेरिका गवर्नमेंट की मरक्ते यामना कन्ना तखाइनबम सथारि अदुगा हाइ डोनाल्ड ट्रम्प नखोइ कुचुकलाइसिंग अफगानिस्तान दा मखोइ अमेरिकन फोर्सिंग दा लैरमबसिंग लोइना पुथरो वाइतना पिथरो नतदि यारोय मसि बेराकादर कनि हाइरे मसिदा तालिबान हाइख्रे मदुगा फमदो मुक पलकनु हाइदना नखोइना अखोइसिदा थोमगाइदना यखाइदना तोखाइदना अखोइसिदा मफम कयादि चा थक्तना नैबा यामना यम चखरगा अमुका मदुगी पोचे पिरो हाइबदि अखोइना मोहन्ना यागदा मत्र मदु निंगसिंगदुनु मसिगी मरमसिदसु यामना कन्ना गरगा तखाइना बम हौजि चथारिये